खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव बिटिसिआव नांगौनि बारा जौ जुवानि आड्डा नांगौनि बारा पिकनिक स्पट नंगौ थारैनो नोंथांमोना सैथोखौनो खोनादों दिनैनि समाव थांनाय 3 दाननिफ्रायनो थाद'नाय गैयै जोंनि बिटिसिआव फुजा मेला पिकनिक स्पटआव लावखार ओंखाम जानायनि मुङाव जौ जुवा बेफोर गोबां बांगासिनो दं जायनि थाखाय दिनै जाब्रबथायाव जिउ जोबनो गोनां जादों जायनि थाखाय दिनैनि समाव दानख्लाब सुख्लाब जानानै हारि माहारिनि गेजेराव दाङाबाजि दुंहाव थासारि सोमजिनो हमदों आरो बेखौ लानानैनो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गोख्रों सोंखारिनानै बाथ्रा बुंदों जाय दिनैनि थासारिखौ जाय आसामा दिनै समाजनि नेमखान्थिजों सोलिनाय मोनसे रायजो जाय बिटिसिआ समाजाव एबा समाजनि नेमखान्थि सोलिनानै आसार खान्थि मानिनानै संसार जाग्रा बिटिसि ओनसोल नाथाय बेबायदि बिटिसि ओनसोल सिङाव थाइलेण्ड बेंकक गवाफोरनि बायदि महर मोननो थांगासिनो दं बेफोरबायदि अजद दैखांनानै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा सोंखारिनानै बाथ्रा बुंदोंदि आथिखालनि बेफोरबायदि जौ जुवानि आड्डानि थासारिखौ नुनानै हजम खालामनो हायाखै होननानै बाथ्रा बुंदों लोगोसे थांनाय 5 बोसोराव एबा थांनाय गोलाव समाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा फोरमायदों दि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेफोरबायदि जौ जुवानि आड्डाखौ गोख्रोङै हमथानो खामानि मावनायाव सरकारा मदद होफादोंमोन पुलिस बिफान रैखाथि बिफानफोरा मदद होदोंमोन नाथाय दिनैनि समाव लावखार ओंखाम जानाय पिकनिक स्पटफोराव जौ जुवायाव जेबो रैखाथि बिफाननि एबा जेबो प्रखाखन गैया होननानै बे समाव अजद दैखांनायनि बाथ्रा बुंदों थारैनो दिनैनि समाव मख'नांगोन चिरां जिल्लायाव बेफोरबायदि लावखार ओंखाम जाग्रा खुलिनायनि मुङाव जौ जुवा लोंनानै एबा जौ लोंना फैनानै लामा ससेयाव बेफोरबायदि दानख्लाब सुख्लाब जानाय जाथायबो जादों बेखौ लानानैबो मख'दों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा दानिया फैदों बिदिब्ला जे बिटिसिनि सिङाव नांगौनि बारा पिकनिक स्पट खुलिनायनि मुङाव जौ जुवानि आड्डाया सोलिगासिनो दं लोगोसे खान्दा खान्दा ड्रेस गाननानै मोसानाय जुवा होनाय बेफोरबायदि थासारिखौ लानानै माबोरै बाथ्रा बुंदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनिफ्राय जों आबुङै खोनासंदोंना लादिनि जे जुवा अक्ट'बर नवेम्बर और इतना डिसेम्बर दुर्गा पूजार पर आरम्भ करी लक्षी पूजार पर आरम्भ करी दिवाली और काली पूजार पर आरम्भ करी रास मेला और बर्तमान चुके कोणे माने फेस्टिवेलर नामत पिकनिक स्पट खुलिसे टुरिज्মৰ नामत पिकनिक स्पट खुलिसे पिकनिक स्पट खोलात आमार बाधा नाई तात इनकाम जेनेरेशन होइसे किछु स्थानीय युवक तेओलोके किछु पैसा तात इनकाम करिसे आरु तेओलोके तार द्वारा उपार्जन करि पेलाय चलिबोलै तेओलोके रास्ता एटा बिचारि लैसे आमार कब लगा नाई मानुहबिलाके पुराना बছৰ नतुन बছৰৰ नामत बनभोज खाबोलै गइसे फुरिबोलै गइसे आमार एकु बाधा नाई कब लगा एकु नाई किन्तु पिकनिकर नामत दुर्गा पूजार नामत रास मेलार नामत लक्षी पूजार नामत दिवाली काली पूजार नामत और डिसेम्बर और जानुवारी पिकनिकर नामत कोकराझारर पर आरम्भ करि पेलाय पिकनिक स्पटत आई रिभारर पर आरम्भ करि पेलाय कोनबा लावहाटीर पर आरम्भ करि पेलाय जोवाकाली आमी देखिबोलै पालो भैरवकुंडत जी एटा जुवा चलिसे तात जुवा चलि आछे और इयाते नाच गानो चलि आछे इटुटो माने बेंকক बा थाइलेण्डत माने सिनारी हो गल हेतु कोनबा माने गोवार माने केसिनोर माने सिनारी हो गल तो आमार तो कि आमार ई अखमखনত ई कला संस्कृतिर भरपूर हो थका जी एटा सामाजिक व्यवस्था जी सामाजिक बंधन जी आमार एटा जातीय सत्ता सकलोके श्रद्धा जनावा एटा सम्मान जनावा हे परिवेशटो कि निषेध हो गल नेকি आमार अंचलखन कि बेंকক थाइलेण्ड बनाब विचारिছে नेকি आमार अंचलखन कि गोवा बनाब विचारिছে नेকি तात जुवा चलिब तात मदर आड्डा चलिब तात ड्राग्स चलिब तात बेआईनी कार्यकलाप एन्टी सोशियल एक्टिविटीबिलाक चलिब एटु आटाइतकै इতিয়া भयंकर काण्ड হৈছে এই 3 মাহত আমি দেখিছো যোৱাটো সময়ত আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই এইবিলাক সম্পূৰ্ণ আমি বন্ধ কৰিছিলো জিলা প্ৰশাসনে আমাক সহায় কৰিছিল চৰকাৰে আমাক সহায় কৰিছিল স্থানীয় মানে থানা ওসিবিলাকে আমাক সহায় কৰিছিল কিন্তু এতিয়া দেখিবলৈ পাইছে তাত চৰকাৰ নাই তাত কোনো জিলা প্ৰশাসন নাই আৰক্ষী প্ৰশাসন নাই তাত কোনো থানা নাই এইটো এটা গভৰ্ণমেণ্ট লেছ টাইপত চলি আছে এইটো এটা প্ৰশাসন নাইকিয়া নিচিনা চলি আছে যেনেবা
সকলোকে এৰি দিছে আপুনি মদ খাওক আপুনি জুৱা খেলক আপুনি নাচ গান কৰক তাত ফূৰ্তি কৰক কাকবা মাৰক কাকবা পিটক এনেকুৱা এটা অৰাজক এটা যি পৰিৱেশ পৰিস্থিতি এতিয়া যি দেখিবলৈ পাইছোঁ আমি মন মগজু আমাৰ এতিয়া এই পৰিৱেশটো চাই পেলাই মানে হজম নোহোৱা এটা পৰিৱেশ পৰিস্থিতিলৈ গৈছে আৰু মই এই কথাও ক'ম যে আমাৰ অঞ্চলত বিটিআৰ অঞ্চলত বা অসমৰ বিভিন্ন চুকে কোণে যিখিনি আমাৰ সচেতন মহল আছে যিখিনি আমাৰ জাতীয় দল সংগঠন আছে মই কাকো গালি পাৰিব বিচৰা নাই কিন্তু বহুতো লোক জানিও নাজানা নিচিনা ভাও ধৰি আছে তেওঁলোকে কথাবিলাক নকয় কিয় নকয় কি পৰিৱেশ হৈছে সেই কথাটোলৈ আমাক দুখ দিছে তো ইয়াৰ কাৰণে এই যে পৰিৱেশ পৰিস্থিতি হৈছে জুৱা মদৰ আড্ডা মানে বেআইনী মানে সামাজিক কাৰ্যকলাপ বেআইনী যিবিলাক মানে পৰিৱেশ পৰিস্থিতি যিবিলাক নিৰ্মাণ কৰিছে সেইটো অসম চৰকাৰ BTC চৰকাৰ জিলা প্ৰশাসন আৰক্ষী প্ৰশাসন লোকেল থানা সকলোৱে ষ্ট্ৰং এটা ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আমাৰ দাবী আমাৰ আহ্বান অন্যথা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আমি এই বিষয়টো লৈ পেলাই অনাগত দিনত আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমি কাৰ্যসূচী গণতান্ত্ৰিকভাৱে বিভিন্ন আমি কাৰ্যপন্থা ল'বলৈ আমি বাধ্য হ'ম আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি সদায় সাজু আছোঁ এই কথাটো আমি প্ৰকাশ কৰিলোঁ